أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. آمنت بالله صدق الله العظيم. Elbette Allah jana anın ferişteleri Peygamberga salavat aytışat. Ey imandılar, sizler dagın Peygamberga salam jana salavat aytkıla. Elbette Allah'ını jana anın elçisini ziyan bergenlerge Allah Taala'nın bu dünyada ahirette kargışa algandar jana alarga öte kattu azaptı Allah dayardap koygun. Jana musulman erkek, musulman ayaldardı günөөsüz ele jemelep ziyan bergenler özlerine alar çındığında jalаны jana çoğun günöөнü moyunlarına ilip alıştı. Ey Peygamber aytkın ayallarına, kızlarına, musulmandardın ayallarına alar kiyimlerden üstünden jabınçıklarını jabıp alışsın. Mına uşunday kılуу alardın tanımal boluşuna jakыныраак alarga ziyan жеткизилбейт. Allah keçirimdi goruker. Egerde münafıklar, yüreğin doğruları barlar, jalgançılar, Medine'de jalgançılar aytkan sözlörünün özünü tiybasa, seni alarga üstüm kılıp koyabız. Keyin seni meni alar biraz ele vakıtqa çoğu oluşat. Alar kargışka kalışkan kaysil jerde kalmasaňar, körsöňөр, anı karmagıla jana öldürgülü. Bul aldığını kavimlerde dagı Allah'ın joluşunday bolgon, Allah'ın jolunda, sünnet jolunda hiçbir özgörtүү jok. Ahzab suresinin 56. ayatından 62. ayatına çeyinki 5-6 ayat. Ahzab suresinin negisinden Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din kadir barkını, Peygamberimizin übülösünün kadir barkını, alarga kanday adep
kандай mamile kılış gerek, uşu boyunca köpürөөк bayan kılat. Bunu ötken sabaklarda aytkanбыз. Buga çeyinki sabaklarda Allah subhanahu wa taala paygambarga ziyan keltirbegile, paygambarların übülösgө ziyan keltirbegile, paygambarların übülösü silerдин eneňer, paygambar silerдин ruhana taňar, alarga ataday, enedey, anandan dagı jogorу makam berip, sый urmat mamile kılgıla degen ayatlar düşürgөн. Oşonun üçin Allah subhanahu wa taala Suratul Ahzab'dın başında ele aytkan, bu paygambar silerдин janıňardan dagı jakyn degen. Allah subhanahu wa taala en-nebiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Silerge karaganda, özüňөрgө karaganda paygambar janıňardan dagı silerge jakynaraak. Wa azwajuhu ummahatuhum. Jana anın ayaldары silerдин eneňer degen ele. Oşontup Allah subhanahu wa taala paygambarыбыздын kadır barkını, übülösün kadır barkını aytkan. Andan keyingi ayatlarda Allah subhanahu wa taala ötkön sabakta paygambarыбыз isbattap oturup, paygambarыбыз sirajan munira ve da'iyan ila Allah bi iznihi ve sirajan munira ayaga küngö tegip paygambarыбыздын kadır barkını bayanlagan. Oşonu ulandısında Allah subhanahu wa taala emi paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellemga bir öküm kılıp atat. Jalpı öküm musulmandarga, barыбызга bir öküm berip atat, al paygambarga salavat aytуу. Salam, salavat aytуу bul dagı Kur'andın ökümü, musulmandardın milleti. Uşunday bizdin janыбызdan dagı artıgırak bolgon zatка sizler ne kılgıla? Razılığыңарды, rahmatıңарды bildirip, aga salavat aytgıla degen. Oşol paygambarga salavat aytkandı şariatыбыз İslam dini çoň ibadat kılıp esepteydi. Çoň ibadat dep aytat. Sebebi bizge eň jakyn, bizge eň köp jakşylyk kılgan zat Allah'tan keyin ele Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'tan keyin ele eň köp mehrimin tökkön, eň köp biz üçün kurbançylyk kılgan zat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Oşonu tanıştırır Allah Taala aytat, uşunday süýüktүү, mehrimdүү paygambar sizlerge jibergenden keyin emi silerдин musulmandardын milleti, silerдин hakkıňar oşondoy paygambarga salavat aytgıla deydi. Anın kadırını orduna koygula, salavat aytgıla degen ayat. Muna uşul ayatты biz köp okuyubuz, köp okuysaňar, jüreseňer uşul ayattın tafsirinde bugün Allah Taala aytып atat. İnnallaha ve melaiketehu yusalluna alen-nebi. Elbette Allah Taala jana anın ferişteleri yusalluna alen-nebi. Paygambarga salavat aytat deydi. Salavat aytat deydi. Salavat degeni bul jerde rahmat. Allah Taala rahmatyny düşüröt. Ferişteler dagı dua kılat paygambarga degen söz. Demek elbette Allah Taala jana ferişteler yusalluna alen-nebi. Emi Allah'ın ferişteleri Allah'a peygamberge rahmet duasını kılsa sizleri dagı kıla dep Allah Taala ya eyyuhellezine amanu sallu aleyhi ve sellimu teslima dep keyin ayet koşup koydu. Emi Allah rahmatın jağdırat, ferişteler dua kılat, oşondoy zatqa imanlılar sizler dagın salamыңарды, duaňарды, salavatıňарды aytgıla degen bul ayet. Demek bul salavat uşunday ibadat, buga Allah Taala bizge emes, feriştelerge de buyurgan. Ferişteler de peygamberge salavat aytat. Jana Allah Taala peygamberimizdin makamını bildiriş üçün men dagı salavat aytam dep atat. Bu şunday ibadat, bunda ne insan elbet ferişte kalaverse Allah Taala men dagı salavat aytam deydi. Eki türlü ibadat var. Al jerde Allah subhanahu wa taala mu'minlarga özü şerik kılıp aytkan özüne. Birösü şu salavat. Allah Taala men de salavat aytam deydi peygamberge rahmatını düşürem degen söz. Ferişteler dagı sizler dagı salavat aytgıla dep atat. Oşol üçünde ikincisi tawhidke göwellik berүү. Tawhid Allah'ın jalgızıga kelgende Allah Taala aytat, men dagı göwellik berem deydi özüne jalgız ekendigine. Ferişteler dagı insanlar da deydi. Al ayat şahidallahu ennehu la ilahe illahu vel melaike ve ulul ilm qaiman bil qist. Şahidallahu ennehu la ilahe illahu. Allah özüge göwellik berip atat, men jalgızmyn dep. Ferişteler göwellik berip atat ve ulul ilm alimler adam zatındaki göwellik berip atat. Demek tawhid şunday ibadat, tawhidde Allah Taala özü göwellik berip atat, men jalgızmyn şerigim jok dep. Ferişteler de aytып atat, jana jalpy adam zatındaki. Oşondoy ele Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem salavatı şunday çoğun ibadat, Allah Taala özü de aytam dep atat. Ferişteler de aytып atat, jana
Жалпы мусулмандарга да өкүм кылып атат. Я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима деген өкүм менен жалпы адам затына кайрылып атат. Эй имандуулар, силер дагы пайгамбарга салават айткыла жана пайгамбар менен саламдашкыла, салам айткыла деген аят. Demek Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan keyin muhsin, bizdin en жақсы insan, bizge en köp жақсылык кылган zat. Oşonun üçün al peygambardy orduna koyуу üçün, al kadir barkını biliş üçün şariattın, Kur'an'ın talabı peygambarı sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat aytуу. Sala degen söz bu muştaraka söz. Köp manada kelet. Bu sala peygambarga da aytılınat. Allah Taala aytып atat, ferişteler, bendeler. Görüp otasыңар bir söz. Ya eyyuhellezine amanu sallu aleyhi. İnnallah melekatü yusalluna alen nebi. Oşonda ele keyingi ayatda, ötken ayatda Allah subhanahu wa taala ne degen ede? Huvellezî yusalli aleykum ve melaiketuh liyukhrijakum minez zulumati ilen nur. Huvellezî yusalli aleykum. Allah Taala özüne isbat kılıp atat. Oşonun üçün ulamalar sala degen sözdün manasını aytat. Bu nisbat bolgon sayın özgörü bolot manasında deydi. Allah'a nisbat kılınsa başka mani, feriştelerge başka manide, jana bendege nisbat kılganda başka manide deydi. Negezi sala degen sözün bir manası dua. Rahmat, rahim degen manası var. Oşonda ele negezi dagı manası salanın gayet rahmat deydi. Gayet rahmat degeni bayağı rahimdүүлüktün çegine en jetken çoktun aytat. Sala degen söz Allah'ın tarafından Allah'ın tolluk rahimi Allah'ın peygamberine düşsün degen söz. Çünkü jana Allah'ın tarafından olsa rahmat, tolluk rahimi peygamberine düşsün degen söz bolat. Feriştelerden tarafından ulamalar dua istiğfar degen, Allah peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e dua istiğfar kılat. Biz peygamberine salavat aytуу degen söz bizi kırgız aytkanda peygamberimizge Allah Taala'nın rahimi olsun, rahmatı olsun. Allah subhanahu wa taala bu dünyada ahirette peygamberimizge жақсылыгын bersin degen söz. Uşunu salavat da aytılınat. Salavat degen neken Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah Taala bu dünyanın ahirettin жақсылыгын bersin. Bizge kılgan жақсылыктардын soğuktorunu tolluk bersin degen söz uşu salavat. Ümmetke kılgan жақсылыгın bardığını Allah Taala'nın soğuğunu kaytarıp bersin degen mına uşu salavat. Oşun üçün Allah subhanahu wa taala ya eyyuhellezine amanu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Ey imandуулар, emi siler dagın ne kılgıla? Uşul ibadatка şerik bolgula, siler dagın özüňörдүн uluu peygambarıňarga salavat jana salam aytkıla degen ayat. Salavat, salam aytуу degen ibadat. Demek salavat dagın çoň ibadat. Mına uşul ayattan ulamalar aytat, ömüründe bir jolu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat aytуу farz. Öküm bul. Ya eyyuhellezine amanu sallu aleyhi. Bu amr sigası. Oşonun üçün buyruk bul. Ne kıldı? Her bir musulmanga ömüründe bir jolu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat aytışlık farz. Anan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den atı çıkan uçurda aytışlık vacip deydi ulamalar. Bayanda okup kalıp otasın, dekte okup otasın, Peygamber'in adı çıkanda sallallahu aleyhi ve sellem'de bir jol aytıp koyuşluk bir majliste ulamalar vacip deydi. Al emi namazdağı salavat, namaz okugandağı salavatты aytуу bu sünnet. Namaz okup atkan uçurlarda ne kılınat? Salavat okuyubuzga at-tahiyyattan keyin Allahumma salli ala Muhammed, Allahumma barik ala Muhammed de. Mına uşul jerlerde salavat aytуу neken? Sünnet. Başka uçurlarda her daim peygamber atı çıkkanda sallallahu aleyhi ve sellem dep salavat aytışlık bu mustahab amal. Bu mustahab amal. Oşun üçün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat aytуу bir öte çoň ibadat. Öte çoň ibadat. Birinci jolu ömüründe bir jol aytışlık farz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den atı çıkkanda aytışlık. Birinci ukanda neken? Vacip. Namazda okuganda aytışlık sünnet. Her daim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem atı çıkkanda her daim aytışlık mustahab amal. Bu öte çoň ibadat. Öte çoň ibadat. Oşonduktan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan el-bakhil ellezî zukirtu indehu lem yusalli aleyh. Bakhil kim, sarang adam kim dese men atım çıktı Muhammed ya Nabi Rasul da aytıldı. Biroq maňa salavat aytkan jok. Al en jaman sarang adam degen. En jaman sarang adam degen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Oşonun üçün ayabaş gerek Rasulullah degen sözdü aytkanda ukanda, peygamber degen ukanda sallallahu aleyhi ve sellem deş gerek. En kıskası.
Sallallahu aleyhi ve sellem eң кыска салават бул. Айтыш керек. Уламалар айтуу менен чектелбестен жазганда да жазыш керек дейт. Эгер сен бирдеке мазмун жазып аткан болсоң, макала, китеп, ал жерде Расулуллахтын аты чыкса, анда саллаллаху алейхи ва саллям жазыш керек. Жазыш керек. Жөн эле С, А, В деп жазып койгон болбойт. Түшүнүктүбү? Анда бакылдык кылбаш керек, сараңдык кылбаш керек. Толук саллаллаху алейхи ва саллям деш керек. Себеби бул ибадат. Салават айтуу өзүнчө ибадат. Аны кыскартканга болбойт. Аны шариаттын талабы айткың сүйлөсөң айт. Сүйлөсөң аны айт. Ал эми жаза турган болсо жаз дейт. Саллаллаху алейхи ва салламдын атына жазышлык, сүйлөшлүк бул некен биздин баарыбыздын миллетибиз болот тугандар. Ошон үчүн бул салават айтуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга өтө чоң ибадат, өтө чоң ибадат. Хадисте пайгамбарыбыз айтат, ким мага бир жолу салават айтса, Аллах таалам 10 жолу салават айтат дейт. Ман салла алейя вахида, саллаллаху алейхи ашара. Ким не кылса, бир жолу мага салават айтса, Аллах субхана ва таала ал адамга 10 рахматын, ырайымын жаадырат дейт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават айтуу өтө чоң ибадат. Аны жеңилдетип эсептебеш керек. Өзгөчө мынабы талабалар, хадис окуган талабаларга эң чоң бактыруулук күнүнө кечке хадис окуйсуңар, жок дегенде тилиңерди саллаллаху алейхи ва салламдан көндүргүлө. Жүргөндө турганда, хадис окуп атканда ар бир хадисте саллаллаху алейхи ва саллам дей берсеңер, иншалла, бул эң бактылуу учурлар болот. Бул кайтып келбей турган учурлар доор болот. Ошон үчүн субханаллах, алхамдулилlah, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, астагфируллах дегенде эле Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламга салават айтуу некен эң чоң ибадат. Салават боюнча дагы эң жакшысы ошол хадистерде келген салаваттарды окуган абзел. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү хадисте кантип салават айтыш керек аны да айткан. Хадистерде, жалпы хадистердин жинагына карай турган болсок, салаваттын сыйгалары келген сөздөрү 25 түрлүү хадис келет. 25 түрү бар салават айтуунун. Бардык хадисте келген. Бардыгын айтса жайыз. Бирок афзел салават Ибрахими салават. Баягы биз намазда окуган салават. Аллахумма салли аля Мухаммад, Аллахумма барик аля Мухаммад деп салават окуйбуз. Аллах. Мына ушул эң афзел салават. Ушуну окуган афзел. Демек, не болду? Салават чоң ибадат. Ошон үчүн уламалар муну өкүмдөрдүн бөлүп, фарз, важип, сүннөт, мустахаб деген ошондой эле баягындай азандан кийин дагы салават айтып дуа кылуу бул дагы мустахаб. Аллахумма рабба хазиhi ад-дa'ва was-salatu al-qa'ima ati Muhammadan wasila wal-fazila. Бул пайгамбарга болгон не? Салават бул дагы. Ошондой эле уламалар айтат, дуа кылынганда дагы пайгамбар Аллахка мактап, Алланы алкыштап мактагандан кийин артынан пайгамбарга салават айтып дуа кылсаң, дуа кабыл болот дейт. Эки салаваттын ортосундагы дуа кабыл болот. Демек, бул салават жөнөкөй ибадат эмес, дуаңдын кабыл болушуна дагы себеп боло турган чоң зария. Ошон үчүн ибадаттардын ичиндеги чоң ибадат бул некен? Салават. Ушул аят түшкөндө يا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما деген аят түшкөндө бир сахаба келип сурайт: "Я Расулаллах, мен дуа кылганда дуамдын жарымын салават кыламын" деген, салават айтамын деген. Дуамдын жарымын салават айтамын. Ушун жетеби деген сөз сураган пайгамбарыбыздан. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Көбөйсөң жакшыраак болот" деген. Анда дуаларымдын, зикирлеринин 3-төн 2-си салават болсун деген. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям көбөйсөң жакшыраак болот деген. Айткан анда мен бүт бардык дуа зикирлеримдин бардыгын салават кылам дегенде Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Изан юкфа хаммак ва югфар замбак." Хадисте келет. Андай кылсаң, толук бардык амалдарың салават болсо, анда сенин бүт кайгы капаң, маселеңдин бүт баары чечилет деген. Ва югфар замбак, жана сенин күнөөң дагы кечирилет деген. Бул ушундай салават, ушундай ибадат. Аллах субхана ва таала сүйүктүү пайгамбарына салават айткан үчүн сен не дуа кылсаң, дуаң баарын кабыл кылат. Сурабага калган нерсеңди да баарын берет. Демек, уламалар ушул хадистин негизинде айтат, кимдин баягыдай түйшүгү көп болсо, кайгы капасы, маселеси көп болсо жашоосунда, ага эң жакшы амал, эң жакшы вазифа салават дейт.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kançalık köp salavat aytsak, oşonçoluk Allah subhanahu wa taala tez dualarыбызды kabul kılat. Oşol учурда oşo kıyınçılıktan bizi çıkarat. Bugün eldin bari kıynalgan doğur, eldin bari musulman adam bari kıynalat. Ar kimde her türlü kıyınçılık var. Sırtından kıyınçılığı çok da görünür. Yakın barıp tanışsan, bardığın özgü jaraşa probleması kıyınçılığı var. Oşol kıyınçılıklardan büt bardığını jеңil ibadat neken bul? Salavat. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem salavatı köp okusaňar ne bolat? Selerdin problemaňar çeşilet degen. Kıyınçılıktan Allah çıkarat degen. Jana wa yughfaru zambak, günölörüň keçirilet degen. Oşon üçin salavat kançalyk köp okusa, oşonçoluk jakşı. Bizim ustaz aytat, benim bir ustazım var ele deyt, Şeyh Mufti Cemil Ahmad Tahnavi rahmetullahi aleyh. Oşo kişi bir gün kelip aytdı deyt, men 3 dua kıldım, Allah Taala 3 duamды kabul kıldı deyt. Biröwsü dua kılgan eken, baldarımın bari alım bolsun dep. Allah duamды kabul kılıp, baldarım bari alım boldu deyt. Ekinci duası, dua kılganda aytkan eken, men dua kıldım, üyüm meçitten alysırak bolsun dep. Anan ustaz aytat, men düşünbey kaldım deyt, ustaz bu meçitten alys bolgon ne hikmeti var? Nege bu dua kıldınız? Bunda kabul boldu atat. Dese aytat, biz bayağı medresede oturup sabak berебиz, köp жүрбөйбүz, baspaýbız. Alysırak bolsa baskanga sebep bolat, kanyň aylanat. Anan oşol учурларда men zikir kılganga dagы mümkinçilik bolat degen eken. Oşo күнүнө meçitke kelip ketip oturup 10.000 jolu paýgambarga salavat aytam degen eken. Günün 5 vakit namaza kelip жүрüp yolda alys yerden 10.000 jolu paýgambarga sallallahu aleyhi ve sellem salavat aytam. Anan kantip aytasыз bunu dese, en kıska salavat aytam degen eken. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellem salavat. En kıskası uşul. Uşunu 5 vakit namaza kelgende, ketkende aytıp oturup 10.000 jetkizem degen eken. Oşon üçin bul çoň ibadat. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah, astagfirullah. Oşo menen goşo Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat aytýar çoň ibadat. Oşon üçin kıyınçılıklardan çıgaratylgan amallardan birisi salavat. Bunu taşlabaş gerek. Sebebi Allah Taala özü hüküm kılıp atat. İnnallaha ve melaiketehu yusalluna alen nebi. Ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Demek Allah öz aytып atkandan keyin, ferişteler aytkandan keyin biz aytsak, ne Allah'a jagat, Allah subhanahu wa taala duabızды kabul kılat. Oşon üçin salavat aytуу çoň ibadat. En jaşy salavatların jinagy Zadus Said deýen kitap var. Mawlana Ashraf Ali Tahnavi rahmetullahi aleyh. Zadus Said degen kitaby var. Oşol salavatlardyň jinagy, toptamy. Hadiste kelgen büt bardyk hadisler kitap demelerde dualar top koygan salavatlardy. Kitapdyň ady Zadus Said. Ala salatun nabiyul farid degen kitap. Oşonu okusaňar büt hadiste kelgen salavatlardyň bardygyny jinap koygan. Andan keyingi mesele bul ayatty karasaňar, bul ayat cümle ismiye menen başlalyp, cümle fiiliye menen bitip atat. İnnallaha ve melaiketehu yusalluna alen nebi ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Ve sellimu teslima cümle fiiliye bitip atat. Cümle ismiye bul dawamga dalatlat, dawam. Demek ne oldu? Salavatty ar daim aytiş gerek. Ar daim salavat aytıp turuş gerek. Ahırında cümle-i fiiliye menen бүтүп atat, bul işara kılıp atat, cümle-i fiiliye hudus kıdırlatılat. Paydak bolat, жаңы nersenin, жаңыdan payda bolup turat. Yani ar daim bolsun, dagın kayra aytılıp tursun degen işara bolup atat bu ayattan. Bu ayattan ar daim aytılıp tursun, jana ne ar daim aytılıp turganga özüňөр dagın bil fiil hareket kıgıla degen sözdü Allah subhanahu wa taala cümle ismiye menen başlap, cümle fiil menen бүтürüp uşunu bildirip atat. Muhaddis mufassirinler uşul nuktany bayandaýt. Bu jerde birinci salavat, keyingisi salam. O sallimu teslima diýip. Kantip salamdaşabız? Anadagyn Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü götürgen. Peygamber men salamdaşdym jolunu Peygamber özü götürgen albayağı salam. At-tahiyatda kelgen salam. At-tahiyatu lillah ve salavatu ve tayyibat. Assalamu aleyke eyyuhan nebi. Assalamu aleyke eyyuhan nebi. Bu Peygamber menen salamdaşdym jolu. Assalamu aleyke eyyuhan nebi ve rahmetullahi ve berekatuh. Neken? Bu Peygamber menen salamdaşdym jolu. Bunu dagın Peygamber özü götürgen.
Sahabalar aytышкан: "Ya Rasulullah, sizge kantip salam aytkandy bildik" деген. Kur'an hadiste gelip atkan: "Assalamu aleyke eyyuhan nabiyyu ve rahmetullahi ve barakatuh" den salamdaşkandy bildik. Kantip salam ayttabız, salavat ayttabız degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem salavatda da öğretken. Al salavat bayağı dualar. Allahumma salli ala Muhammed, Allahumma barik ala Muhammed kema barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke Hamidun Mecid. Bulan salavat menen Peygamberge kantip salavat aytkandy öğretken. Oşon üçün jalpy hadislerden Peygamberimizge salavat aytуунун 25 jolu türü aytılgan, jana Peygamberimiz bilen salamdaşuunun 15 türü aytılgan. 15 türü aytılgan. Bular bardygy Kur'an hadislerde gelgen. Oşon üçün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem jönökey insan emes. Peygamberde Allah'tan keyin gele uluu zat, anın kadir barkını biliş gerek, anı menen kantip süйлөшүш gerek, kantip salamdaşış gerek, kantip al kişiге salam, dua kılış gerek. Alarda dagı şariatımız öğretken. Bu jönökey mesele emes. Oşon üçün Suratul Ahzab'tın toluğu menen Peygamberimiz bayandaydı. Andan kalgan Peygamberimizin adeplerini inşallah okuyubuz. Suratul Hucurat'ta gelet. Suratul Hucurat'ta Allah subhanahu wa ta'ala kalgan adepleri bayandaydı. Al jerde Allah Teala aytat: "Ve la terfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi." Ve la terfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Peygamberinin aslında ününgörde büyük kılbağla degen ayet var. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturgan jerde ününgörde büyük kılbağla degen ayet var. Anı okuyuşlar inşallah bir mesele olur. Al şurada bir mesele arkalı Hazret Abu Bakr ve Umar radıyallahu anhu ököbü tartışa ketişet. Meseleyle ihtilafı mesele kalat. Oşonda biraz ünlör büyük çıkıp kalat. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem oşol jerde mecliste bolat oturgan bolat. Oşonda Allah subhanahu wa ta'ala ayet düşüret. Peygamber aytpaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytpaydı. O peygamber aytpagan nesini Allah Teala aytpaydı. Allah Teala aytkan Allah'ın peygamberin aslında ününgörü götürüp degen. Büyük olmalı degen. Andan keyin Hazret Umar radıyallahu anhu uşunçalık akırın süylep kalat, Cevhari Savut boğan, büyük süylep adam boğan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem keyden ukbay kalatdı süleyganını. Kayra kaytınaydı. Kayra kaytınaydı. Ana nuqadirler Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu adep. Oşolduktan Rasulullah jönökey insan emes. Al bizim jönökeyle muallim emes. Jönökey insan emes. Allah'tan keyin gele uluu zat. Peygamberдің kadir barkını biliş gerek. Oşon üçün Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberge salavat aytkandı. Çoğun ibadat kılıp İnnallaha ve melaiketehu yusalluna alen nebi ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Ey iman doğular, siler dağın Peygamberge salavat dua kılgıla, jana salam aytkıla degen ayat düşürgen. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salam dua kılu, salamdaşu dua kılu çoğun ibadat. Andan keyingi ayette Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberge jana Allah'a ziyan bergen, Peygamberin yüreğini orutkan, Allah'ın ziyan bergen, Allah'a karşı çıkan adamlardan akıbeti kanday olur? Keyingi ayette beyinde otan. İnnellezine yu'uzunallaha ve rasulehu la'anahumullahu fid dunya vel ahireh ve a'adda lehum azaben muhina. Elbette Allah'a ziyan bergenler, jana Allah'ın elçisine ziyan bergenler, alar dünya ahirette kargışka kalganlar dedi. Bu dünyadaki cezası ahiretteki ve a'adda lehum azaben muhina. Jana ahirette Allah Teala alarga öte jaman korkuluçu azaptı dayandap koygan deydi. Allah Teala'ga ziyan berүү, Peygamberge ziyan berүү bu öte çoğun jamanlık mesele, çoğun günü. Bu küfür, şirk baratkan neyse bolat. Allah'a ziyan berүү degen Allah Teala ziyan tartıp jaman bolup kalbaydı. Allah'a ziyan berүү degeni Allah'ın hükmüne karşı çıkuu degen söz. Mesela Allah Teala'nın balası var dep, ayalı var dep, Allah'a şerik kıluu, Allah'a turmeşiklerde kıluu, Allah'ın dinine karşılık çıkuu, büt bardığı Allah'ın ne olur? Dinine karşı çıkan Allah'ın ziyan berүү degen esiplenmeydi. Allah Teala işte gelen tasirlenmeydi. Allah Teala büt bardığı ziyan berse de ziyanından uçuramaydı. Büt bardığı ibadat kılsa dele Allah'a faydası diyeydi. Allah şunday zat, beniyas, as-samad, kul huvallahu ahad, Allahu samad. Eşteke muhtaç emes. Biroq kim Allah'ın dinine ziyan alıp kelse, Allah'ın dinine karşılık kılgan bolsa, anın akıbeti özüne bolat degen söz. Çünkü oşon üçün ayette innellezine yu'zunallah.
Allah'a ziyan bergenler, o Rasulah, peygambarga ziyan bergenler, peygambarı şıldыңdaгандар, peygambarlardı akarat kılganдар, peygambarlarga adepsizlik kılganдар, peygambarlarga karşılık көрсөткөндөр, peygambarдын үй бүлөсүнө, аялдарына, peygambarдын жакындарына кыйнагандар, бүт бардыгынын акыбети ла'анахумуллах. Алар лаанатка калган дейт. Лаанат деген сөз, каргышы калган сөз. Лаанат деген сөз лугай манасы Аллахнын рахматынан алыс деген сөз. Аллахнын рахматынан алыс деген сөз. Булар Аллахнын рахматынан алыс, алар каргышка калган адамдар. Бул дүйнөдө жана ахиретте. Лаанахумуллах фид-дунья вал-ахира. Алар бул дүйнөдө жана ахиретте каргышка калгандар деп атат. Алейязу билlah, өтө коркунучтуу маселе. Аллахнын жүрөгүн, пайгамбардын жүрөгүн оруктуу, Алла Тааланын динине каршы чыгуу өтө жаман нерсе. Анын акыбети ал адам не болот? Каргышка калат. Каргышка калган адам болот. Бул дүйнөдө ахиретте. Ошон үчүн Аллахтын динине каршы чыкпаш керек. Аллахтын динини шылдыңдабаш керек. Ким Аллахтын динини шылдыңдаса, ал имандан чыгып калат. Имандан чыгат. Ошон үчүн өтө коркунучтуу маселе, дин маселеси өтө назик маселе. Ким бир нерсени кичинекей деп, хакир экен деп, шариаттын өкүмүн жаман көрсө, аны шылдыңдаса динден чыгат. Ал кичинекей амал болсо деле динден чыгып калат. Уламалар айтат, ислам дининдеги бир маселени шылдыңдаса динден чыгат дейт. Мисалы, сүннөт амалды, же болсо бирөөнүн хижабыны, же болсо бирөөнүн сакалыны, же бир шариаттын өкүмүн шылдыңдап күлсө, ал язу билlah динден чыгып калат. Юзуналлаха ва расулах дейт бул. Себеби ал пайгамбардын сүннөтү. Пайгамбардын сүннөтүн аткарсаң, пайгамбар разы болот, Алла разы болот. Пайгамбарга каршы чыгып, пайгамбардын ишине шылдыңдасаң, анда пайгамбарга каршы болгон болосуң, динден чыгасың. Коркунучтуу нерсе. Ошон үчүн динге каршылык кылба, жөн эле жүрүш керек. Аткарбасаң аткара албай эле, кылбасаң кылбай эле кой. Бирок шылдыңдаган жаман нерсе. Шылдыңдаган адам, мыскылдаган адам ал динден чыгат. Ошон үчүн Кур'ан-ы Керимде Аллах субханаху ва таала инналлазина юзуналлаха ва расулаху ла'анахумуллаху фид-дунья вал-ахира. Ким Аллахтын жана пайгамбардын зыян жеткизсе, аларга каршылык көрсөтсө, алар дүйнө ахиретте каргышка калат деди. Аллахнын рахматтан алыс болот. Ал эми ахиретте эмне болот? Ва а'адда лахум азабан мухина. Ал эми ахиретте болсо Аллах Таалам аларга өтө коркулатырган азапты даярдап койгон дейт. Демек дүйнөдө да кор, ахиретте да кор. Ошон үчүн шарият өкүмдөрү назик маселе, билбесең айтпаш керек. Бул сенин бабаң бирөө жазган нерсе эмес, Аллахнын өкүмү. Аны 10 жыл, 20 жыл окуп эле адамдар түшүнө албайт алым болуп. Анан сен эле чыгып калып, өзүң эле айта берген болбойт. Бурмалап же шылдыңдап, анда күнөөкөр болосуң. Биринчи маселе. Экинчи, шариаттын маселесини өзүң аткарбасаң дагы кандай болсо ошондой айтыш керек. Аны бурмалаганга, өкүмдөр өзгөрткөнгө болбойт. Hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "La tahqiranna minel ma'rufi şey'a." La tahqiranna minel ma'rufi şey'a. Şariattın көрсөткөн кичинекей амалдарындагы кичинекей деп, хакир деп эсептебегиле деген. Ал мустахаб амал болсо дагы шариаттын өкүмү бар. Аны аткар. Аны аткаргандарды жаман көзүң менен караба, жаман сөз менен сүйлөбө аларга. Аларды айыптаба, аларды шылдыңдаба деген хадис бар. La tahqiranna minel ma'rufi şey'a. Şariattın bir kişinekey hükümünü dağın kişinekey de eseptebegile, hani kişinekey de taşlap koybagıla, kişinekey de şıllığından hakarat kılbagıla degen ne var? Hadis var. Oşonluktan Allah'ın dini, Peygamber'in dini, onu neyse suyup atkarış gerek. Allah'ın dini elhamdülillah Allah'a tavfik verip suyup atkarış gerek. Atkar almasan atkargandardı görüp sutanış gerek. Bir atkargandardı şıldığındagan, артынан күлгөн жаман нерсе, ал адам каргышка калат. Бул дүйнөдө жана ахиретте Алла Таала баары сактасын. Ва а'адда лахум азабан мухина. Ахиретте Алла Таала өтө коркунучтуу азаптарды даярдап койгон дейт. Эми бул аятта Аллага, Алланын Расулуга зыян бергенди айтты. Кийинки аятта мусулман эркектерге, мусулман аялдарга зыян бергендерди, аларды шылдыңдагандардын акыбалы эмне болот? Кийинки аятта Алла Таала өзүнчө аятта баяндап атат. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Ал эми мусулман эркектерди, мусулман аялдарды кылбаган күнөөлөрүнү
Kılmagan işi menen ayıptap alardı şıldığındagan, ziyan bergender fakat ihtemelu buhtanan ve ismen mubina alar özlerinin boyuna buhtandı, jalanı jana çoğun günöөнü yüktep alıştı degen ayet var. Demek Allah'ın dini, Allah'ın Resulullah'a karşı çıkan öte çoğun günö ana aytты. Oşonda ile musulmandardı şıldığındagan da çoğun günö. Musulmanlarga da ziyan bergen çoğun günö. Kur'an'da Allah Teala aytadi: "Fakat ihtemelu buhtanan ve ismen mubina" dedi. Alar buhtan kıldı, jala japtı, jana çoğun günö kıldı degen ayet var. Oşonuň üçin musulmandardın da kadir barkyn biliş gerek. Musulmandardın la ilahe illallah degenden kin kadir barkty insan. Aşhadu en la ilahe illallah, aşhadu enne Muhammed Resulullah. O kadir barkty insan, Allah'ın süýükli insanı. Anı har bir musulmanyň kadir barkyn orduna koyuş gerek. Alarga ziyan bergen, alarga üstünden külgön, şıldığındagan, kıynagan, karşılık körsötken bu çoğun jaman nerse. Çoğun günöh anday kılgan bolboyt. Mümkün boluşunça musulmanga jardam beriş gerek. Aga jardam beriş gerek, anın ziyan bergenden alыс boluş gerek. Oşon üçin Allah Subhanahu wa taala "Vellezina yuzunal mu'minina vel mu'minat bigayri maktasabu." Bigayri maktasabu degeni alar kılbagan işleri menen, kılbagan nerseleri menen jala jağıp alardy ayıptaydı. Misal uruluk kıldın dep taza adamды ayıptap atat. Zina kıldın dep ayıptap atat. Je fahisha dep biröwdü ayıptap atat. Jana başka kılbagan nerseleri menen alardy ayıptagan bolsa öte çoğun günö kıldı dep atat. Bu ayatda bigayri maktasabu degenden bilindi. Egerde bir adam bir günö iş kılgan bolsa, oşo günösü üçin ana ayıptagan bolsa al jaiz. Günösü üçin şu günö kıldın, şunu kılba dep ana uruşup, ana oşodan tıygan bolsa, je bolsam sotko barganda ana güvölük ötken bolsa bu jaiz nerse. Je günö kıldı, günösüni etraf kılıp atat, ana günösünü moynuga algan учурда günökör dese al günö emes. Ana günökör emes, kılmışker emes, taza adamdı sen günö kıldın, kılmışkersin dep ayıptasa, anda bol çoğun günö bolat. Buhtan, jala jabı bolat, jana ismen mubina, açık çoğun günö dep atat Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa taala. Açık çoğun günö dep atat. Oşonuň üçin musulman bolgandan keyin aşhadu en la ilahe illallah, aşhadu enne Muhammed Resulullah emne bolat? El muslim men salimel muslimuna bil lisanihi ve yedihi. Musulman kim dese, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, anın kolundan, butundan, tilinden başkaga ziyan jetmeydi. Bolma. Biz özümüz biröge ziyan berbeşimiz gerek. Kolumuz menen, butumuz menen, tilimiz menen biröge ziyan berbeş gerek. Çinege hakiki musulman oşol. Oşol üçün Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa taala Peygamberge Allah'ın musulmanlarga ziyan bergenlerdi özünçe ayatda aytıp atat. "Vellezina yuzunal mu'minina vel mu'minati bigayri maktasabu." Kılbagan işleri üçün alardı cemele baylarga ıza berse, ziyan berse, adam ne bolýarken fakat ihtemelu buhtanan ve ismen mubina. Alar ne kıldı deyt? Özlerinin boynuna jalalardı, jana çoğun günöler yüktep alıştı deyt. Çoğun günöler yüktep aldı deyt. Oşonduktan jala jabуу şariatыбызda öte çoğun günö. Jalgan süýlöp öte çoğun günö. Biröwdü şıldığındoo öte çoğun günö. Üstünden külü, hakarat kılуу çoğun günö bolýar. Musulmanyň peýli emes. Musulmanga gülbeş gerek. Aga ziyan berbeş gerek, hakarat kılbaş gerek, aga ıza berbeş gerek. Andan keyingi ayatda Allah Subhanahu wa taala hijabtyň hökmüni hayra baýandap atat. Hijabtyň hökmü Al-ayat Ya eyyuhan nebiyyu kul li azwajika ve banatika ve nisa'il mu'minin yudnina aleyhinne min celabibihin zalika adna en yu'rafna fela yuzayna ve kana Allahu gafuran rahima. Bu nawşul hicab ayatı. Hicab ayatı Kur'an-ı Kerim'de jalpısından 7 jerde bayanlanat. 7 jerde 3-4 jerde bir jerde keldi. Ahzab suresinde Surat-ı Nur'da da gelet. Kur'an'da jalpısından 6-7 ayatda Allah Subhanahu wa taala hicab ayatını bayanlagan. Biz aytıp atkanbız Kur'an'ın başında ele, sabaqtın başında bu ayatda Allah Subhanahu wa taala Peygamberimiz jana Peygamberimiz übülösünü bayanlaydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den übülösü menen kanday mamule kılıç gerek?
Kur'anda Allah aytып атат. Өткөнкү сабакта айтканбыз, Алла Таала айтып аткан, эгер силер алардын үйүнө барып калсаңар, тамак карап күтпөгүлө, алардын үйүнө сурабастан кирбегиле, ошол жерде Алла Таала айткан, медеп, эгер бирдеке сурасаңар, фасалухунна мин вараи хижаб деген. Алардан бирдеке сурасаңар, хижабтын артынан сурагыла деген. Үйүнө барып калсаңар, парданын артынан алар менен бирдеке сурагыла деген өкүм түшүргөн. Пайгамбарыбыздын өкүм аялдар аркылуу жалпы үммөткө түшкөн өкүм. Эми бул аятта аялдар сыртка чыккан өкүмдү айтып атат. Үйүнгө барганда дагы парданын артынан сурагыла деп атат. Бирок зарылчылык болгондо аял заты дагы сыртка чыгат. Ошол сыртка чыкканда аялдар кантип чыгыш керек? Намахрам эркектердин астына барганда кантип жүрүш керек? Кур'ан-ы Каримде Алла Таала баяндап атат. Хижаб аят. Демек үйүндө өзгөчө жүрөт, көчөгө чыкканда ал аял киши жабынып чыгыш керек. Кийимдерин жабып, өзүнү пардасын толук кылып, анан эшикке чыксын, зарылчылык болсо деген аят. Ушул аятта Алла Таала Я айюхан наби кул ли азважик. Эй пайгамбар, айткын аялдарыңа, ва банатик кыздарыңа, ва нисаил муъминин, жана мусулмандардын аялдарына айткын, юднина алейхинна мин жалабибихин. Юднина жабынсын деген сөз. Жабынсын үстүлөрүнө, баягы жабынчыктарына. Кийимдин үстүнөн жабылганда жалабиб дейт. Жалабиб жилбаптын жамы. Жилбап деген сөз чоң кийим болот. Ошол кийимди кийип, жолугун салып, анан үстүнөн ороп алган кийимди жабып алганды жилбап деп айтылат. Анын жамы жалабиб. Жамы некен? Жалабиб. Юднина алейхинна мин жалабибихин. Кур'анда Алла айтып атат. Көрдүңөрбү? Үстүнөн, кийимдердин үстүнөн толук кийимме кылсын, үстүлөрдү ороп чыксын, жабынып чыксын деген аят. Демек, аял заты сыртка чыкканда толук жабынып чыгыш керек. Зинат жерлери көрүнбөсүн, баягындай жасанып чыкпасын, кооз болуп чыкпасын, жабынып, адамдардан алысыраак басып, жана толук хижаб менен чыксын деген аят ушул аят. Алла Таала айтат: "Эй пайгамбар, айткын аялдарыңа ва банатик", демек пайгамбардын кыздары көп болгон. 4 кызы болгон. Кур'анда банатик деп атат. Буну айтканын себеби шиялар бир гана кыз болгон дейт. Фатима энебиз. Калгандары кыз эмес деген сөз айтып, бул туура эмес. Кур'ан өзү айтып атат: "Ва банатик", жам сүннөтү бул. Демек пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам 4 кызы болгон. Пайгамбарыбыздын кыздарыңа айткын, "Ва нисаил муъминин", өзүнчө айтып атат. Мусулмандардын аялдарына айткыла деп. "Юднина алейхинна бин жалабибихин", үстүнөн, кийимдердин үстүнөн не кылсын, чадырларыны, сырткы кийимдерини ороп алсын деген сөз. Ушул аяттан уламалар аял кишинин толук хижабы, толук парда кылыш керек дейт. Хаттал вajh, жүзүнү дагы парда кылсын дейт. Жүзүнү дагы парда кылсын дейт. Албетте жүзгө келгенде, адамдын жүзү бетиге келгенде уламалар өкүмүнө айтат, бул дагы фитна учурунда, фитна доорунда жабышлык важип болот дейт. Фитна учурунда важип болот. Фитна болгон учурда ачса жайыз дейт. Бирок афзели жапканы дейт. Буну уламалар айтат, буну уджуб ли айнихи, уджуб ли гайрихи деп табир кылат. Уджуб ли айнихи дегени денени беттен башка бүт денесинин тосушлук важип har халатта. Ал жашпы, сулуу, карып айырмасы жок. Экинчиси уджуб ли гайрихи деген маселе бар. Ал энда хауфил фитна. Фитна болгон учурларда жабышлык уламалар важип дейт. Мисалы, жаш кыздар, жаш келиндер намахрам эркектердин алдына чыкса, бетин да жапсын дейт. Себеби фитна боло турган нерсе адамдын жүзү болот. Жүзү болот. Адам жүзү болот, көзү ойнойт, көз менен сүйлөшөт. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала фитна болбосун, муашара таза болсун деп бетин да жапсын дейт. Ал эми карып калган кемпирлер, апалар болсо, ага мурсат берилет. Түшүнүктүбү? Адам фитна боло турган деңгээлде болсо, неме болот? Мурсат берилет. Бирок афзели не кылыш керек дейт? Жүзүн жапсын дейт. Ошон үчүн Кур'анда уламалар бул жүзүн, беттин фардасыны уджуб ли гайрихи дейт. Уджуб ли айнихи, уджуб ли гайрихи үч экөө болот. Айын болгон жерлерде har халатта карыса, картайса жабат аны. Экинчи сүрөтү уджуб ли гайрихи, ал инда хауфул фитна. Мындай бузук дооларда уламалар беттин жапкандагы афзел, беттин дагы парда кылсын дейт. Түшүнүктүбү? Бул Кур'ан-ы Каримдин өкүмү. Негизги пардадан максат биздин ошол муашараттын таза болушугу.
Жашоо чөйрө таза болуш керек. Бузуку чөйрө болбосун. Soykular, buzuklar жоголушун. Мусулманча жашасын. Адамдын кадыр баркы, аброю өз ордунда болсун деп Аллах субханаху таала нехан парданы берген. Бир себеби. Экинчи себебин азыр Кур'ан-ы Керимде Аллах таала өзү айтат: "Залика адна ай ю'рафна фала юзайн." Экинчисин айтат: "Залика адна ай ю'рафна." Алар парда кылып жүргөнү аларга жакшыраак, аларга жакыныраак ай ю'рафна. Алардын таанылыштыгына, алардын билиничтигине жакыныраак. Фала юзайн, аларга зыян берилбейт дейт. Бул аят хижап түштөн алдын пайгамбарыбыздын үй бүлөсү, аялдары, сахабалардын аялдары хижабы жок болгон үчүн көчөгө чыкканда мунафиктер, мушриктер, эки жүздүү адамдар тийишет эле. Тийишип, шылыңдап, күлүп, аларга зыян берет эле. Анан Хазрат Умар разыяллаху анху келип көп жолу пайгамбарды кайрылган. Анан Аллах субханаху таала хижаб өкүмдөрүн түшүргөн. Эми хижаб оюн түшкөндөн кийин алар эмне кылган? Билген бул жөнөкөй аял эмес. Бул кадыр барктуу аял. Бул мусулман аял. Бул абройлуу аял экенин билген. Анан буга тийишпе десе мен буларды кул экен, ама экен деп түшүнгөм дейт эле. Шылтоосу айтат эле бул неме экен? Кул аялдар экен. Ошон үчүн тийиштим, бирөөнүн кызы, бирөөнүн аял экенин билген жокмун деп шылтоо айтып кутулуп кетет эле. Куранда Аллах таала айтып атат: "Ошол кул аял менен хур аялдын, кул аял менен азат аялдын айырмасын билдириш үчүн Аллах таала хижаб түшүргөнмүн" деп атат. Бул аялдын кадыр баркы. Ошол ачынган, чачынган аялдар булар хур эмес, кул аялдар болгон. Күн аялдар болгон. Ал эми малака аялдар, падыша аялдар, падышанын аялдары болгон аялдар, алар эмне болгон? Алар толук сатыр болгон. Толук хижабында өзүнүн кадыр баркын сактаган аялдар болгон. Кийин алар чыккандан кийин бул кадыр барктуу аял экен, имандуу аял экен, бирөөдүн кызы аял экен деп тийишпей калган. Ошон үчүн бир немеси болгон, кадыр барк болуш үчүн дагы хижаб керек болот. Ошон үчүн азыр деле эгерде бир хижабчан аял чыкса, хижабы бар болсо, адамдар ага тийишпейт. Имандуу аял экен деп ага урматсыз мамиле кылат. Ачык чачык аял болсо, ага тийише берет. Ар ким ага тийиши мүмкүн, ыктымалы бар. Бирок хижабтагы аялдан көбү өзүнү тыят. Себеби хижабтын өзүнүн сүрү бар, хижабтын өзүнүн берекеси бар. Ошон үчүн Кур'ан-ы Керимде Аллах субханаху таала ачык айтып атат: "Залика адна ай ю'рафна." Алардын таанымал болушлугуна, алардын хур аял экендигине, кул эмес экендигин үчүн не бул белги, ачык белги болот. Фала юзайна, аларга эми зыян берилбейт. Аларга бирөө тийип зыян бербейт. Ва кана Аллаху гафурар рахима. Албетте Аллах боорукер, кечиримдүү дейт. Яни эгерде толук хижаб кылса дагы кээде кандай бир себеп менен инсанбыз да ачылып калса, шамал менен же бирдеке менен чечилип кетип бирдеке болуп, канча-мынча жери ачылып калган болсо, инналлаха кана Аллаху гафурар рахима. Аллах кечиримдүү боорукер. Аллахны кечирет. Атайлап кийбесе күнөөкөр. Анча-мынча кандай деп себеп ачылып калса, Аллах таала гафурар рахима. Түшүнүктүбү? Андан кийинки аятта Аллах субханаху таала үч түрлүү адамды айтып атат. Булар өтө жаман адамдар. Алар ушул айткан кылган иштерин тийбаса, аларга каттуу азап болушугун Аллах таала элан кылып атат. Ла иллам янтахил мунафиқун والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا деген аят. Эгерде мунафиктер, жүрөгүндө оорусу барлар, жалган кабарларды таркаткандар өздөрүн тийбаса, ла нугрияннака бихим, албетте сени алардын үстөн кылып коебуз, сени аларды басып аласың. Сумма ла южавирунака фиха илля қалила. Кейін сен менен алар бир аз вакыт эле болот деген аят. Бул Мадинада пайгамбарыбыздын доорунда мунафиктар да болгон. Бирок мунафиктар акырын барып азайган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам вафат кылган учурда аз эле калган мунафиктар. Көпчүлүгү акыры барып мусулман болгон, өлүп кеткен. Бирок болгон мунафиктар дагы. Ошону Алла таала айтат: "Ла иллам янтахил мунафиқун." Эгер мунафиктер, эки жүздүү адамдар ушул кылган иштерин тийбаса, иштеринен. Булар эмне кылат эле, азыр айттык, пайгамбарыбыздын аялдарына, сахабалардын аялдарына жаман сөздөрүн айтып, тийишип, жаман сөздөр менен аларды акарат кылып кыйнайт эле. Эгер ушул айткан иштеринен алар өздөрүнү тийбаса, "Валлазина фи кулубихим мараз", жана жүрөгүндө кесели бар адамдар,
jüregi oğru uçan adamlar, yani jürегinde şirk, küfür, münafık, iki yüzlü, Müslümanlara bolgan jaman oy fikirdeki adamlar özlerini tıybasa. Wal murjifuna fil Medine. Jana murjifter. Murjif degen söz, arjafa yurjifu degen söz, jaman to'g'ri emas xabarni tarqatganda aytadi. To'g'ri emas jalg'an xabarni tarqatganda murjif deydi, irjaf deydi. Negizi rajaf degen söz titregende aytiladi. Wa rujjatil arz, rajafatil arz. Rajifa Kur'an'da keladi. Kur'an'da rajifa dem keladi. Bu titregende aytiladi. Yer titregende rajifa deydi. Bu yerdeki manası wal murjifuna degen söz ellerдің bardığını titretip koktugan jalgan sözler aytiladi. Çünkü ellerдің bardığını kaygıga salgan, sanaga salgan, jalgan sözler aytkan jalgançılar uşul aytkan kılıklarından, işlerinden tıyılbasa la nughuriyannaka bihim. Elbette sözsüz seni Allah'ın üstüne üstün kılıp koyabız. Sümme la yujavirunuka fiha illa qalila. Biraz ele sen bilen yaşayıp ki inalar çok kılıp veririz degen söz. Demek Allah subhanahu wa ta'ala eskertü berdi münafıklarga. Bu kılganlardan tıygıla dedi. Münafıklar köpünçe Peygamberimizin übülösümüzden hareket kılgan, sahabaların ortasında düşmanlıktan hareket kılgan, Allah'ın übülösümüzden hareket kılgan. Jana jürегindeki şegi bar adamlar şunday kılgan, Müslümanları barıp ar türlü fikirler menen okutkan. Jana wal murjifuna fil Medine. Bul murjifuna fil Medine bular aytat ele. Kebir uçurlarda jalgan habarlar tarqatat ele. Falan yerden şunca asker geletat, Müslümanlar basıp alat, öldürüp yok kılat dep. Falan yerde cihatta şunca sahabalar ne şahit olup ketdi dep jalgan sözler. Jalgan sözlerdi aytıp sahabalardan ne yüreklerini orgutkan adamlar bolgan. Azırda ele jalgan habarlardan da tarqatat. Bolbogan nerseni ele tarqap çıgara beret. Falançı mындай ölüp kaldı, kamalып ketdi, öldü, dirildi, birdeke boldu dep ele ne jalgan tarqata beret. Bu ötö jaman söz, ötö çoң günah. Mına uşunday adamlardı murjif dep aytıladi. Kur'an-ı Kerim'de vel murjifuna fil Medine dep aytadi Allah Taala. Medine şahar, Peygamberin şaharındagı jalgan habarlarda tarqatkanlar uşul işlerinden özünü tiyibasa la nughuriyannaka bihim. Sen alardı üstün kılıp koyabız, sen alardı barıp başkarasın dep aytadi. Sebebi alardı habarlardan tiybasaң anda ellerde emne fitne bolat, fasat bolat, buzukluk bolat. Ошон үчүн buzuklardı tıyış gerek bolat. Kur'an'da Allah Teala alardı üstünlük kılasın. Keyin alar seni menen çok biraz ele bolat. Emi iman keltirip toba kılsa jakşı, bolsa alardı çok kılınat degen söz. Andan keyingi ayette Allah Teala mal'unina aynama suqifu ukhizu ve quttilu taqtila. Alardan akıbetim ne bolat dese mal'unin dep atadi. Bu üçöten karşı kalgan. Münafık, yüreginde oru barlar, jalgan habarlar tarqatkan adamlar mal'unin. Allah'ın kargışına kalgan, Allah'ın lanatına kalgan insanlar. Aynama suqifu ukhizu. Alardı kayedin tapsaňar karmagala deydi. Kaysın jerin tapsaňar alardı karmagala ve quttilu taqtila. Alardagın jaza katары ölüm jazasına tartılat deydi. Müslümanların arasında jaman sözleri tarqatıp, jana Müslümanları şıldıngdap, iki yüzlü kılgandardı karmagala alardı jaza katары ne tarsaňar bolat, ölümge tarsaňar bolat deydi Kur'anda Allah Taala. Biroq bu Kur'andagı hüküm buna adam jekeçe kılınmayt tugandar. Onu jekeçe kılınmayt, bunu oşo günөөsü dalildengenden keyin, sottolgondan keyin sottun çeçimi menen gana kılatılgan maseleler bular. Anан jönele biri jalgan aytады ekенсиң деп эле, fitne кылтасын деп эле бирөөдү кармап алып жазага татканга эч кимдин акысы жок. Ал мамлекет гана кылат. Түшүнүктүбү? Бирок алардын жазасын Allah Taala айтып, булар ушундай жазага татыктуу, булар жок кылыш керек деп атат. Элдин арасындагы бузуку, эки жүздүү мусулмандарды кыйнагандарды Allah Taala жок кылсаңар болот деп атат. Себеби Кур'ан-ы Керимде мал'унин, булар не болгон? Каршы калган. Aynama suqifu ukhizu ve quttilu taqtila deydi. Sunnatallohi fillezine halav min qabl. Emi bu Allah'ın yolu, Allah'ın sünnet yolu. Murdagı kavimde de şunday bolgan. Murdagı kavimde de jaman adamlar bolgan, buzuklar bolgan. Allah Taala ahırı jok kılgan. Velen tecde li sunnetillahi tabdila. Allah'ın sünnet yolu özgörбөйт. Allah Taala'nın sünnet yolu özgörбөйт. Жақшылар менен жамандар чогуу жашайт, жақшылар бейишке кирет, жамандар жазасыны бул дүйнөдө алат, ахиретте да алат. Allah hidayet berse iman keltirет, болбосо dünya ahirette kor bolot деген söz. Bul jamanın жазасын alışlığını Allah Taala'nın sünnet yolu ekeni aytıp atat. "Velen tecide li sunnetillahi tabdila." Allah'ın sünnetinde özgörülür bolboyt deydi.
Demek Allah Taala barыбыз saktasın, eki yüzlü bolgondan, jamandыкtan, musulmandардын arasında bölüp jarганdan, fitne kılgandan Allah Taala barыбыз saktasın. Hidayatка beken boluşuna Allah tawfik bersin. Demek bu ayattan bilinip atat, ayatlardan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan kiyingele ulug zat, Peygamberin kadir barkını biliş gerek. Peygamberge sallallahu aleyhi ve sellem salavat көп aytışlık çoğun ibadat. Andan keyin hijab meselesini aytты. Hijab bul ayaldın kadir barkı, anın neken zinatı, anın körkü. Oşul Allah Taala kul ayal menen hur ayaldın, kul ayal menen azat ayaldın. Bayagınday erkeklikte жүрген аялдын айырмасын билдириш үчүн дагы хижабты фарз кылган. Бул аялдарга берилген чоң неамат. Буну неамат деп түшүнүш керек. Бул мени караңгылыкка алып келет, мени баягыдай артта каламын деп түшүнбөш керек. Бул Аллах Тааланын берген тарафынан берген чоң неамат деп түшүнүш керек. Кийими жок, жалаңач жүргөн бул азап өзү. Бул кордук бул. Ошо аялга берген сый урмат болуп эсептелет. Ошон үчүн бул хижаб өкүнү Алла Таала айтты. Кийин аялдарга, мусулмандарга зыян бергендин азабы каттуу экенин эскертти.